دما خوش به برنامه داری دن دجاره کدن ام بهورنه میوان ما ایرو بیلال حسنه و مجارا برنامجی و فرهنگا کردی عربی بیاگو داویه 2016 دهاتیه چاپ کرن اف فرهنگا گونها ناو دسته مد فرهنگ همان کارن بیجن جارا یکی بی رنگی ولو بریکوپیک فرهنگ کردی عربی تی آماده کرن اما ایرو به بیلال حسن ولو سر بهاتیاوی و به پرتوکی راوستن تبخیری هاتی برنامه ما مصطفى وی مصابن تو جسابه پروگرامه و جسابه و رفابری پروگرامه جی تفصابن گلک سپاس گداره میجی صابن بله که کن الفدري دسبيك بنافي بلال حسن لجيري بالام كشاند قلت نافي تشول برجيني بسان بله چما سلاوي نافي چما دناف بله يعني افرتوك بدناف در كتيج بوچه ما دسبيك منخواست نوی فرهنگا چول بربه و پوش بلال حسن بنفساندن الحمدلله يعني ايكو قاب چي كريه قلنا امي ناف دينن و چول برجي دينن بالنافته يعني مقول باشه نوی فرهنگی چیه فرهنگا چه يعني مثلا فرهنگا جينه فرهنگا نظام چه نه ناف کی فرهنگی گرکه بي گو فرهنگا کردی عربی بس نشرت ناف کی خوابه بس جبو ناف امي نافته چول بر دينن بن نافته بلال حسن چول بر دينن بن چول بر که از سال 1958 گوه یکیتی نوبره سوریه و مصر ها دامزراندن ها دافا کرن دوی وقتی دا دولتا یکیتی یا سوریه و مصر دست تریج خلقی کرن وک پارتیا کمونیست دست پی کرن و پر نما دست به پارتیا مجی کرن پارتیا دموکراتی کردستانی سوریه جبرکو پارتیا مد سال 1957 ها دامزراندن حواله ما رشید حمو دوی وقتی دا لعفرینی بو بر پرسیاره ریخستنه عفرینی بو جای کرمنچ و مسئله عفرینه که بر عفرین نوی آوی بو چمک دورو داره نوی وی چمی نوی خو عفرین بو نه نوی باجر بو باجر به خودت نبو جای کرمنج بو يعني حتى الجمن تشتن هنا للشامي ناميك تحلبج محافظ را دبي تكي لقائمة مقامية جبل الكرد تكيش مرا عدد يزيدية بشينه كوش خاص يزيدي لفي ولاتي هنا لفي هرمي هنا ومحافظ عين وين نامي دوفي كيفي دخي دشيني قيم قومي عفرين را دبي إلى قائمة مقامية جبل الكرد يعني تدويجو حطاني بينجو حشتان نافي عفرين تنبو بله عفرين تاني نافي جنبو نا عفرين بيشتيات أفاكرن بناف باجر چه سال مثلا بلكي دور 24 وان داربو 24 وان داربو بله هذا مكتوب أدين بلكي دوا وقت نوده هوتيا مرناي بيرا من كا بري ويبي لديو لنوفو عفرين دهين ده رسميات ده جيد فرمي ده جبل الكرد بو قائمة مقامية جبل الكرد بو بله وقتی باجار هات دامزراندن ناو لینان ناوی آویل بجرنان عفرین بخوا گوتن کردی که جا آوروین هاتیه آوروین هاو آوی برسوری آوی بارانه شرک کل چم دارکن رنگی کی دبن ناوی وی رنگی روینه روین و بجبركو يعني افكار به شينه وكري يا چاوي كسك سوري وكري سوري برزري ولونو يعني بله
و پوشه او نوف لعفرینان گوتن عفرین تی بیری ما حتی هنک وقتی دو چون عفرین تبوت او پوتوکاره که دو ادرم کوپریه لعفرین کوپره هبیو بله بالعفرين شوني عفرين شابي خانه بين نوبري كلسه وقرخانه جي كلسه نكون دروجه كيب قرخانه گشتانا دو سه خانوي جي بين كوبري لو داري خو دكرن سبدا شون قرخانه تشتغل دفوتن ودكرين وفدقرين دي سولو خورنو دمون او دوري خو ودو شون كلسه هر دوام بولو بو يعني دواز دارم كوبري حتى خلق عالمي نوفي عفريني جبار كرن كوبرا خود تركوندن بله يعني نوفي عفريني دبنجاي خدا نوفي وي اوفي تشامية بله ومثلا شولبر هند جوان سال يكتيا سوريا ومصر هات نو اري كو لودري ت وقتي از مبوز دو اولي ما رشيد لعفريني بو بربرشوري تنظيمي عفريني بو هات حلب اورتو دست باو كربن بقرتنه قالنك من عفريني بن جرك هفول تمهر عفريني كونه بخفاشي كونه بتشيدو بجي من أن نكونم أن نعيش شوي ما نكونم يعني أم فرعيا حلبة دوبون فرعيا حلبة أم بيج بون جو فادو دوناش خو خوندوانن نو بيفنوهرن إم مكتبي خو تمام بكن دنو مسسيو دومون يعني أزبو كمال عبدي بي وأحمد حنان نوزاد أبو نوزاد وتن المهم دنو فاندو بستمكت بتهرم أتشوم يعني دا تشوم جي هولاد ما تنبون پر كيم بون بحساب بون يعني شو بينجا فول ما هبين ما بورتين نتشي بيبي ورشيد دركتشي وبرغان ندونه يعني هم شري ما دنو من لدوت كرن هم جي امبري كومونيست بون وخلقي دقو نبينو كومونيست ون فلان بينا المهم ما نكوني كور بكرو دي فترة ده رشيد هاد حلبي واشوندم تشي وما كوري خوكر دا چولبر قوتني چولبر بخو وتاي خوي زماني وي دري كورونا ماشي ريد بري خل چولا دخي دورو داره بله نوور چولا اي دبريجي دبره نوور قد بي چولبر دو قوتنن ياك بره ياك جي چولا فمن طبعا وقتي از بازدوی بو ادرارو ندمشیم چه شب بو چه برو بو چه دم بو من خلی دخز بلکی زیده چند جارا از جوی لیلون به پیاده به شب جوی لیلون آتم حلبه ریک میک من نزونی مخل رونی حلبه دگرد ادشون شفاقی رو دگشتم حلبه وانو جیفه دگریم وش گندو دشون گندو نوه من وانو أبي نحسي بس جورو مديا فول دكانن وقتها دان دكان يورو بونا يكشي ممكن شو دكانن ولا قلت تشتكي أم كيف ترى ببن قلت فدي دكان أبول ممكن ببن وخير فدي دكان شاية قلت ما نوفق لتانويا ممكن ما نوفق خرابي قلت ما شول بر ما قلت نوفق شول برا أو شول بريا هاني گلکی دریش کر ما مستعد آره لسه سال 2 سال نیو دریش کر 2 سال نیو مخیلی سیاست چول بری کریه بله چول بر 2 سال نیو ما چو قصا چو هنه گشارا در باز بیمه من ریخب جرنا خستیه من ریخب شکتا خستیه من ریخب گندا خستیه من چول بری براستی 2 سال نیو کریه و هم نوار سر من هات چسباندن و چولبر حتی من نوی کتبی خو مخواست کتبی چولبر ول دو سببا یک نوی منه یک جی براستی از نو خوندوانه بلند بیمگه خاموسی چیکم من فرنگی خو جوی چولبری بسرخستیه مش ملت بليه اب كولور المجتمع اب بيرور المجتمع اشوم هرمو بوش اشوم جزيرة اشوم عين عربي اشوم تركي من يوشوش ما مجويت شو البري ما بدوندن استوندني خوب ملت رو ما بو فرنگو كات سري ما گرك فرنگي چيكم شو واي بريز بپرسم متخواست پرسامني كيجي اف مثلا
چێکردنا فرهنگێکە کوردی عربی یعنی ڕاستیژی کارێکی گەلێکی مەزنێ مەسەلا 679 ڕوپەل ئەس دبینم ئەv فرهنگ یانجی 680 دەستپێکێ یعنی ئەv رامانە هانیش کوی دەرێ هات گوت فرهنگێکی vî awayî ئامادە بکە ئەv raman kevne nû ye çi pêdivî pê hebû yanî Ez bi rastî ez bi çûk bûm di nav aile xwe ez çûkî heft birokoma û mîvanxanê me hebû û dê me hebû û de govîl gundekî hebe gundî jî tên lê rûdinin ji xwe corno û yekî xerîb ji ku ji robê tê û de hem û dê me hebû hem jî bo vê min mextarê gund bû û bo vê min xwendevanê gund bû kilis xwendibû di wê wextê de wextê yekî biçû kilis bixwenda wek zemanî me çû yek were Ewropa bixwîne çûndinê kilis wekî Ewropa bû yani bo vê min li kilis xwendibû xwendinî kilis wê dixwîne bi Farsî û Erebî û Kurdî û Tirkî bû hev gotin giştî hebûn û bavkê min kitabên li cem hebûn çîrokê dikevbûn di ashaba û pêxembera dera hewna jî dixwandin zivistanê xelk dihot cema û dê bo vê min jî re dixwandin di ber tiştên Erebî derketine ji min pirs dikir yani ez dielîmandim corna hedîsên hebûn bi Erebî corna ayetên Qur'anê tê de bûn bi Erebî bûn ji min pirs dikir yani hêst ez zimên hez kim hêst ev zimên re dûstixê bikim paşê mîvanên me ji derve pir dihêtin dervê Efrîn meselen miş û Bekebûr Berazî ewa belkî yekemîn Kurdê Sûriyê edgistêlek çêkirîbûn di da kulama miş û Bekebûr Berazî hewetî malê me û dûdê me de belkî di sê rol cem bavkê min maye gundî dihatin gundî nîzik dihatin yekî Berazî hotî di vê kulamê di da dengbêj bû di kulamê yani ez cewkî de mezin bûm cewkî gerek e ez ji Kurdî hez kim ez bi Kurdliqê mezin bibim we nehatim texziyekirin û zêdeyî wê jî Reşîd Hemû rehma Xwedê li wî bêjî li mirê te bêjî û me bavê xwe jî vê rehmet deşt rehman bavê min bêjî yani Reşîd Hemû cî lê xwendiye müdîrê mektebê wî Cemîl Kilnî bû Cemîl Kilnî jî welatperwer bû wextê Doktor Zekar li Camia Muhadere doyê tilaba xwendevana gotî Kurd li Sûriyê tune ne Ustaz Hemîd Derwiş lê vegerand bi gotinên Cemîl Kilnê piştiya vegerê xwe kir Cemîl Kilnê wextîle li Cizîrê tehsîldar bû berê tehsîldar diçû gundekî li wî gundiyê kere gundî din gerek bi mexturî wî gundî li meyînekê de dewarekê de bişanda wî gundî din guncev de dûr bûn saet nîvekê 2 saeta ji Cizîrê gundev de dûr bûn û Cemîl Kilnê li ser wê gerê xwe bîronî nivîsandine filan gundî heta filan gundî hoqasa saet bû em bi siyore diçûn û di wê navê de gundê di Erebo tune bûn û gundî tew jêr filan gundo bû ji hûrûvir de gundê Erebo tune bûn Cemîl Kilnê ev tişta nivîsandiye car Hemîd bi van tişta piştîgirî lê vegerê xwe kir ve hew Cemîl Kilnê müdîrê mektebê Reşîd Hemû li tê de xwendî bû ev giyanî netewî Reşîd Hemû ji Cemîl Kilnê rokiriye Reşîd Hemû jî wextê hotî dest dana me bi xwendî dana ne mezin bû belkî dûr 14-15 salî bû yani me jî di wî emirî de me çûye me zorû bi xwendî dane wek Reşîd Hemû û me li ser şêweyê Reşîd Hemû xwendî dan me jî yani giyanê Cemîl Kilnê neqil Reşîd bû Reşîd jî hot cem me
پیافده خود نکریانه ملکو داره ظروف خونده دانه ما روحی گیونی نتوی مدودو بجکریه فرشت هموجي اف جيولوجي دومن از عاشق زمین بوم پوشی مسیاست کرد وقتی از نو موچونو دو درو دگرم گشور که درد کد دمیجی مدو دو تمار کرن یعنی پر جارن دو تمولی ما مرفت کار بیجی فکرها فرهنگ جوه چاقی ده جوه چاقی ده مرومویه جوه چاقی نمونه کش درو بینم میوانه ما گلک دو ترگه که پیرک جیرونی مهبی وقتی ده او پیروژی خدا میوان بو پوشی چی فیل بونه او پیرو مدی جور که هو جم دیکم نین دکه او شیف جی دینو سر اگر میوانو تنه نوی خو عشوبی رحمه خدا لو گشت کوبه گو میری خو چی نوی دیکو میر بی گو میری خو چی تو دوه نون چی ویدو مر گو لوفک داره لوفک ته یعنی قلفوک داره قلفوک ته سر میوانو من باور بکه از دوغه نزده 7 سالی بیم هو گوتنود میجی مدومو گوتنک بیم میجی وقتی من فرنچه که تین او گوتنود بیرو من یعنی تطبیق این میجی من زمانی کردی رو او تبی آماده کرن دمدو بیوکا پی بحثم اوش فرهنگی رو تبی آماده کرن یعنی چومه چوی لیلون گوتن وانا نبا گوتن منه مثلا ام بین خرباء ونود بین کافل ام بین بجیه ونود بین دیمی یعنی گوترن هنه نو گوترن منه چه گوتن برگوی مرو در باز بیو تیدا هوتی تجیل کرن هوتی تومار کرن ده ساله هفته دوجی پشتی چونه منو جامع احمد خطیب بلکی برای موتیه گوی من دی مبخو لحفظه زرار گاند هفته وکی نوکو به حوالی خورم استاد حمید درویش مگوته ازنی منه قصوری منر اد خوزم بنویسم اب خود حسم ذخیرک زمین بمرایه انا خوزم لوری هره و دیسو دوسته وامه حوالی وامه و از دوری حرکه کردیجی نارم چه غیری و اینجی مواکریانه چه پورتی کردیانه گشت دوسته منن اجی دوستگی وامه و من سال هفته و یک دو من دست به نویساندنه کرد ما مستا حفکی اچون لپیشی من فرابی من دست پیکی من دست به فرهنگی کرد یعنی اف فرهنگ مرفت کار بیج ده سال هفته و یک دا تیدو کرده کم ده سال هفته و چقادت بیوا ده سر هفته بله ده دم سر هفته مبستا آماده کرنا به فرهنگی لنف فرهنگ به تنه دا مکار کرد فرهنگ و پند و تشتی کدن چی بو خوده که شخواب تیکل یوان به هف هیه یعنی مثلا پند و تشتی من نفساندنه تیکلی کی بفضایی که بر دولمندیا بیوه کردی گلک دوان پنداد بله قربان نشان دادن بله ادو وردا از مام حف که چی مخود کر ما قلم دفتر دینو بر سری خواه بشاف تشتن دوتن بیری من یم چاف دامر کی من بنویساندم سپاد رو بیم مثل چور گوتنی نفساندم چه پند بانو چه گوتن بانو من بکشنان سر دفتری و از خودی راجی دی بیزم زرو کد من و به طایبت جی روژینه اولی کاری من ده فرهنگ دو کرن یعنی و هنکی ده پندا دوجی کرن فرهنگ طایبت جه دفتری که نقل دفتری که دکرن چونو من دفترک تجکر مثلا گوتن من دن دهوتن و گوتنو به بی دست بیده بی لوی دایو دفتری پلکی بی تجیبیه گرک وی پلکی نقل دفترک نکم و وی 15-20 گوتنی به بی اوتنه دنو دو ده جیگین دیوکم و ریوانو توانو هف کرار سدی حشته روژینی دکر حتی دم کرند یعنی و زروکیش میجی دوی ریدو گشتک عالمین خوندنی و نویساندنی کردی وکی دجی مثلا روژین ام بیجن جدوره که دن تی و تو جدوره
افرین هنکی وی آلیکاری بله، نکر گوهنکی پی به گلک. آلیه جزیره یانجی قامشلو عاموده و بله که گلک دیرکی گوتن و هبین بسیار سرکانی روزینه وان وقتی داره نقل دکر قصور افو که برای معنی بیر نکم وقتی گوتنک دبر دهات بیره یک مثلا بین جزیره عموده وری هاوجی دخص نوونو یعنی دفتره که وقتی ما دبر دفتره دن خل نبی 200 پیو زیدت بی 300 پیو زیدت بی و بلکی من 3-4 رو تم حوالی دفتره دکری وگرون دفتره دن حتی دفتر مازن بیو و پوشجی من مدست به کتابو کریه مثلا دیوان جگر خون مخوندنه مجلد کوفارد کردی مخوندنه من هلبست خلکی اونین مدر او فرنگت خلکی من اونین مفیدالی دی از حف که چون هو بوم زمین و زمان پیشی من فرابی برو ندگشتمه زمانی کردی ما مستا تبیوا 2-6-7 بودنا جامرن وک حضرتی و بدن دوی فرهنگت ویرو دربوس بنارن ابن بلکی 100,000 150,000 200,000 گوتنی کردی کنه بنویسه جدر البر دسته تا جبلی مثلا بیرانین تا جبلی زانبونا تا یا کردی یانجی ت یانجی خانمات روجین جدر نویسکی البر دسته تا گوته هنکی یعنی سود جوان ورگرد جبو آماده کرنا به فرهنگی چه هبو؟ که کل پیشن دیواند سیدای جگرخوین اد پر مخوندنه مثلا دخوندن بني قلت لك كراك من كراك من بخيلم إشارة دادوي ما يعني ديوانه ديو برمخوندن كتب ديو برمخوندن فرهنگ دن اي كردي بله فرهنگي مخابل نوبه فرهنگ نو لسوريا مون منو كوني بونيو نوبه داره نو كوم نوبه نوصندن بس كي منه نوبه انا كهندو بينونه قشتك ناد بردونم مثلا او علي عوني حسين عوني علي عوني من فدا جدية هنك صوراني من فدا جدينا علي سيدو قوراني قصدك بله علي سيدو قوراني بله و فرهنگ پر يعني جامعه فرهنگ البردست هاي تجوان هبو تا وقت جدر او بكار اري كاكو فرهنگ الجمل مول حافظ حيشت فرهنگ انا ما تقريبا فرهنگو عربي كردي او عفريني تشي كربو مزنبو مجوجي قالك مترجمي كردي عربي كرن او عربي كردي بو ما كردي عربي مثلا هل بجارتنا تيا كردي عربي جبو چبو ما مستشمانه عربي كردي يانجي چمانه حردو مثلا كردي عربي عربي كردي يعني هل بجارتنا هاني قوت فرهنگه كي كردي عربي آماده بك جبو چبو يعني مثلا پیشی پیوه کردی دور جیتا يعني شیروه اوان عربي كردي عربي كاكون اره ما قلت فرنگ من پر خوندن و من پر جي فيدا جدي و دون دروي دو جي نوفت پر فرنگو هيا و فرهنگن جيانا لحلب مون ما نكوني بوينونو بلكي چانتي مدونا الودر الحلب مون ازواني اعتذار دكا ما مش قلت فرنگي ونو من بدنا ومن نوف نخصي في داري تدبيني الفرق خلدن ما تشتمنش بير كرنا يعني عمر دوري كي خايا رولك عمر هيا مجفير وقت من كردي عربي متشيكر مجفوكي پر مزن مدي حتى من وقران عربي كردي مثلا فرنگي إيزولي هي تركي كردي أو كردي تركي من أوجي كردي عربي لفي مثلا قلت لك كردي هيا دسي قلت عربي لهم بريانا ما قلتن بقلتن ما وك كردي لفري عربي لفري ما بيجوري عربي دينوفر كردي دينوفر لفي داري كردي دو ريز بريا هفريجي بريا
وقتی تی بر ای عربی او رزا هندو دبه ای عربی رز دبه دوی دو ای کردی رز بیه ای عربی نرزه نلدویه بدیه وقتی من کر عربی و کردی ای عربی بودی رز هوا جدو رزه درکت دواجی ادبین بلکه زیده 3-4 ماه حتی مش کردی مکر رز مکر عربی دوست کی من هبی مگوام که چو اجاره ترتیب بدن گوشتر یکی بینم یک دی ام عائلیه نبود نوزدکن و مرک جمرو تیدو کور کر عربی رز کر نوکو فرنگی عربی کردی جوه مستره ها تا اوجی آماده کری لی لهین چاپ نبویه خب پرسام اف بو يعني بله يعني انا تشتي چاپ کری البرده سیما کردی عربیه کردی عربی فرهنگ عربی کردی هین چاپ نبویه نه چاپ نبویه یای کی جان کوچه عمودی کی چه کریه من کی من تیپی و گرس دینم من چاوی من ببینن با عمودی کی 1800 و 1806 روپله با عمودی کی جا 1806 روپلی ما 1300 ما 1400 روپل ما چه کریه قد ترتیب کم زیده تیتلنا شوشم درست کرنه گوترن کم گوترن جورنو من ویدو تنانه البروي وتي بيري من ويزي ذاكري من ناقو تيدفيدو تناي من ودفيدو جي تنامي وابقوتنو جي ناكمي دو سي چورسد قوتنانا دفيدو تنانا دفيدو هانا ايري وقتي مرودان دكي دكوركي دكي كيم كوسن تين بيريتا تي برچاويتا اوه چا نوكما دكم نوف نوكو قوتني فرنگي عربي كردي 1806 روپله عمودی کی یکی بدو عمود بین نیویه تیش که حرف وان نبده ایش به مستر در کفه یانه ویو خیره ویو خیره ویو گوه یک با کردیش خراچه رو که دخونه گوتنه که دبینه نزانه اید ویدو سکه بله ویدن خونده واند موعد پر سوریه مثلا عراقی بعربی خوندنه بعربي تفكري او كي تشروكك عربي ترجمه كردي كي يعني عربي جرو غرك شهود عربي هم بري كردي غرك زونه بي مثلا پر انا نفسكورنا تليفونش مرة كان فلان تشتو بكردي تشيا مثلا جوكي كي ولا جواهم بكردي تشيا وهم ساكر فرنجي عربي كردي وهم هم بري 3 شهور المدونه چی درکت بتر ما مستقبل؟ ای والله یا نظام. یا نای بیراته. نه والله. ما مستمنه پرسا يعني انا ما بحثا كردي عربي كر عربي كردي كر. بله. لقلو بيدفيا كردا بفرهنگك كلو ام بيجن كردي جي تنايه. اوف برايا. مسوس كريه طبعا مسوس كريه كاكا هفول وك نوكنو وقت جد سيسر وفردو ذو قيمتي مزونا متشجع ذكن يعني معني متدن بلند ذكن قال سرفي او يمر بدن بستينان يعني از معنويا نشكيم از هول بدم يا كردي جي تشيكم يعني يا كردي اف آلية جي آلية دنجي مثلا ناف زاراوای کردی ده مثلا بله کاکا تایبتی جی حدو زاراوای سرکه کرمانجی و سورانی یعنی پیدویا کردی به کارکی کده کلوتینه ایگلو پرهای دویدو کاکا دویدو فرابینی زمانی کردی نوتی خیو کرن فرابینی زمانی عربی تی خیو کرن دویدو خیره گوتن کردی سه گوتن عربی لهم بری هنه تیوه ویتای كرد عربيش كردي فراتره نا بله وقتی تو داره فرنگی عربی کردی تو دبینی تو دور تو جی دبینی گوتنک عربی سه چور گوتن کردی لام بره انا تو دو فرابینی زبونی کردی دبینی
دفيدو نوتي ديندن يعني الهمبر يا عربي دفيدو الهمبر افدي عربي فريا بس دفيدو الهمبر افدي كردي فريا قلتنا عربي جورنو حفت قلتن حش قلتن كردي الهمبر ياك عربي درد كافي بله بله يعني جبو كردي بخوجي الفيدري مثلا انا البردست ما فرهنگا كردي عربيه وين راستر بگمرو دين كرمانجي عربي يعني جيتا دستاويتي زاراواي سوراني جي مثلا تا بيف جورجي اني نجبرلو تكري كردي بله يعني جبو في فرهنگ كي جان گوتن راستر بركاكا دوست من هنا ام بربرود دندستينا جورنو دبي زمان على خخ فلسفة روجيها يعني ده فلسفة دو فلسفة بخو على خخ بزمين روحيها مثلا قلت لك هي ام بين ده فلسفة دو بلوتينية وتدار بوسكرن جيرو بعربي ندينا او وقتی تو کردی دا وقتی به گوتنه تو دبینه بلندبینی وی زمانی تیدوخ تیخیو کرن یک اید دیم حتون اکنو من نگوتی سورونی کرمونجی نا کردینه یعنی حتون اکو ام برهوی کنه که کردستان به همو ظروف خورو هم زمان یک به هم جي دولت بياك به هم جي ملت بياك به بوش عالم قد في دفيني ديرو دربوس بويا پر ملت هبي ما يكبو عرب ما يكبون عربو جاب مثلا ببن كتب قرآن وتبو تشكرن ومحمد وبردو بيدو وسيباوي وميباوي اللي مقويت نبي بونو عربي انو كوهين عربو جاب دفعمنا كربو وهون جي زروبا جاب دفعمنا كان مثلا الا بوزموني فرمي فأمجي أم بيفين روك وري أم محتاج نبن كردي وكرمونجي كردي جي كرمونجي كرمونجي جي كردية وقتي بخير أم بجينن مروزي خو كردي وكرمونجي ياك مرود فيها بدنا هفو وطعنا أمي في دكن قلت ندفردو سروني هنا بزوزوي هنا برتشتو هنا هفو قشتك ببياك وزماني كي فرمي دبستان واره خوندن هف زمانه ما بي هم استاد آماده کرنا و پرتوکه دوی پیواجویا دریج دولو تشتی هری زحمت گوهات پیشیات د مثلا کردی عربی د شیروه و دیتنا شپلی دیتنا پیواده تشتی هری زحمت گوته و ایشاوک شانت حطانی گوته چاره سر کر چه بود وی درباره ده؟ ما مستا مخابن افبران نبوری مبو صحیح از جرا آمده بوم وک نفسیت وک عقل وک خو از جرا آمده بوم لی اولوی منو آمده بینی نتمون بون نب عربی رند خونیم من نب کردی رند خوندیه خوندنی من اوچول بریه تبي وي ضعيف خوي خلفي خوجي مفو بوري مازن مروكر يعني جنو مثلا قلت لك بعربي مثلا راس متي قلت نفوع قلت له عربي قرك او قلت له كردي لهم بريكون بينهم جورنو من نادي دي مش شروفه ذكر يعني مكونين مثلا يكي ادب عربي يكي دكتوراه ادب عربي دو خوندي كردي زوني قالك منير بوقتها قلت لهم معني خب عربي تشيا مدخلوا النادي دي بور قروم بيو بور بار بيو وانجي ما تقرأ كيف فيكاري بك يعني بيتر ادبين قور زماني ما وقور ام پر درامون كاكا پر قلت ما عنده بينا نو پر راس متين بقلت له رد بينا بقلت له بتركيا ابو بعربيه ابو فلانه ابو بينا بس برسبه كده ادبين بلكي نوانوبه پر قلت انا بنجايبه بكولتي بيني بكرديه ناب تركيا ناب عربيه للمرة جمرة راح بوقت يعني بقولت له بتركيا يوب عربيه يعني جمرة راحته ما ناكلوي ما ندو يدين وقلت له ناب عربيه مثلا
مزراب این مدی هوی مصری قل إيراني خوندي تشينو بيخوم جامعة الإيراني خوندي يبوك شعرد عمر خيام ترجمة كردي كرنا ترجمة عربي كرنا و كلثوم دو ينكوك أيوانا كثرة وزمچه وي جي برس كرنا قوتي قوت نت فارسي نف عربي دو برن لي اي فارسي نف عربي دو برنا تبقى أنكم تحديد كم بحسبينا من حسبنا بس أجوار تشكي بهم عربة قوتي وقتي قوتنا فارسي برنا تشكر نشخره برضو نقول بعربي وقتي فارسي قوتنا عربي برنا وانا بكورتينن عرب شو بكورتينن فارسي قوتنا عربي وانا بكورتينن ومعناه ام قوتنا عربي دنوب زموني فارسي دو پردبینن و امی فارسی دنوب زموني عربي دو ام كيم دبینن خيره قورينا مثلا مزراب نمونتينه دبن مزراب ضرب يضرب مزراب مزاريب كيجون عربو جرتبه هف قوتنا بعربية قبل كي قبل نوكب عربية صرف دبي نوي اسوسي مزراب مجاوبه مزراب زوني چينا بله مزراب شركة كل صار خينيه وفي صار بيخوني دمجه وشادي كدربو مجاوبه جمجاب بي مزراب كي جون كردو كي جون عربو يزونه به و مزرابوش و مجاوبه لذلك كيلو هموني قوتنك همو بينك جواره ام ببنا قوتنو ناو ما من اوانو نوكم يوني لي هناك اف كسي قد واري زمان دي كردي دي جيت خابتن هناك قالك جارا ولو هناك مبالغه جد في مسألة جيبو وك راكسيونك وك رد فعلك الجموان جيبو جا هر تشتي جو نكردي بجي بأوايكي ودقراندن كوكا كردي يعني هناك جديت في مسألة نمابو البنو إيما أزدفين ما چه بقرآنية چه كتينوف أدبي ما چه كتينوف زماني ما نازد بلوغ به مثلا نازد بلوغ به أما بنفيسن هل بات روزك زنايد ما يتشي ببن زمان زنايد ما يتشي ببن الإنجليزي خوندن يتشي ببن الفرنسي خوندن يتشي ببن الزماني لاتيني خوندن يتشي ببن هفلو وارن دغر بكن لي أم تشور هندو نكن إما از بخو بما دكور كرن الدفيدو يك جي وقريق زناد ما نفس كورد ما كتبت ما زمان زاند ما كارم بدي كله بيرو كفن حتى نو شو تشي ببن كل بيري ماو وحجتي وون بي نومينن هولو دمرن يوري مثلا زونم هفولد من كوما كافولي ما بي بس هدوبن نوكا كل خضرم يا كيد فلون قندي مويه او جيب تود ماشي يو جزكي كري تعفيخو يو دوخن ديف دويه حولتي نامو يا عربيه يوري نومينه حتى ونورن هاو هاري ما هاف كتبه كل نون هاو كل بيرنون شو هارن بقرن فلون كولي هلا مساكن هلا تهشنو فيو تهشب بتزمونيه هلا ون كليبو تهشبو تشينو فيو خو حتى هر مو برسكن ايفي دين سرتولي بيدين هندن شكرنا تا شكري مبصروني شكري وبزوزو شكري هل كاسي بزموني خو چه قوتن دسترون دودوت كلهم دودوت جركو دون هذا يود مشكرنا دينونا ودينونا سرفيتولي هاف يك قر امجوية قريت سرون دبرن شوني بقري هاف قروخي ايدي دي من هول دوي تقوتنو ازندونكم حتى بينك تركيجي لوري انكم ازنا درست كريمه تلقندو مازن بيو تعالي دكن نا دچنن پوش بالشغري دين سر بداري او وقتی هو سر بداري خدوني و بداري جوزي وياه جرجر هي مالي بايه سيبچك هي چاي اوري و بداري بكوتي والبوكي قالمي بوش خببي كيسي بوش خببي كوي بوش خببي
هفو بداره ما تش توفير كردن يك زمان ما تش شور حتى أكونم مشهور نيشتن الديوخو قرأك نيلبم موش تجي قرأك يكي دم ببي وماشي هر نوف قندو و بيل ميرنيدغ قرأك شور جم هبن ومرنا نور جم كسي ايفونو نوف هفده که زمانی که فرمی خوندنه درست اجه درخه جبو چاپ کرنا و اماموس تفه پیدویا زیده یا گو دبینن به فرهنگ های جبو کردی تفولوژی او گرمایا اولو تبیج جهلا وشانخانه کردا و یانجی وشانگرین کرد و بوی رنگ گو تی خواستن مروف نابینه تزحمتی چاپ کرنا و فرهنگ دیدیت گلو و سدمه وی که تودگرین چی یعنی گو او قاسی ل چاپ کردن و یانجی وشاندنا فرهنگا نگرمن وشانخانه کردی و چما برهمک به وی رنگی مثلا امروز کار به خودید مین گو خودیه بخوا سری خو پر نه شینه بلکی کس جنه خوازو چاپ نکه راست سدمه وی که چنه تودگرین چی یعنی لگور تجربات به لگور سرپیهاتیا و پرتوک است برسم که کمونه ندوه چوپه تنه دو کمونه دمهنه مگو ام درنگ شیار بون یعنی ام درنگ شیار بون ام یون وقت که گتشتن هنه مبتشتن دن مجول دکل یعنی دبیت فرکوم مشکوند فرکوم مشکوند چیه تو که ببازه یک چوتر درکت هو حيصوك تبيرو بيو تكي ببازيو وقتي وي بشي تاروخ دار بوسكر لبيتا فرقو مش كونت يعني تحيصو مدينو أنا كم وقبري خوزر بكم بمشم تشتن دركتن دلي ملي صار كر يعني بجي ما روحو رك قروانا يعني أمد وقت كده روبين وقت ادفركي مرو دشكينن ده پردارو ده پربينه سبي حتى يفوري و تلفونو به دست دوی تو کره الارضی جیتی دو دبینه الحاله بیم اینو که روی تلفونک الا يفورج مرو دود ما مستفلون تشتو چیه نوکو دارو تلفونک ام جواره اكيد دقاره نو بینه مرو تلفونی فدکی و هم کل کداره هبه تلفونو خودو گاری و هم ندی تلفون مرو فکر گو هم بکر منجی چیه يعني ام دو وقت كده وقت كتب وقو قيمة جيرون نموية خوندن جيرون نموية تو جيت ويقو تيكي چوچك دو دبيني دوی قطعی که چوچک بخواد جی کتاب الکترونیک پیدا دبن ما مستعد PDF پیدا دب یک کار اگر مرقای خوندن هبت کار دوان تلفن خود یعنی جی يعني وان آلاف الکترونیک ده کار دیساجی پرتو کام بخوینه. آره گوتنه من تگو خیره چوب او مدیجر رو تنایا. چما لی خودی در ناک. لی خودی در ناک فنتش تندن بدی. یعنی نای فروتن تدبیج. بله نماز نای فروتن نای خوندن. نکو من 400 کتاب پیرو پندیم او. آره پیرو پندیم 400 کتاب چکر. بلکه مساجی فروته به. مدوی کتابه 20,000 پند تیدو قیه کی پندک شوشتی دو ندی یا شفیه فهم نکر بیتی دو ندی اما سر پرتوکا پندا با آخر اره من نمونه تینم نهاج بو وی چاوابو وقت چا پیانه تب خود جا با خدا خود تگو اگر خودی لی مخاطر نبه لیم پرس کرد چما شیروه آتا تفسیر آتا جیر چی اب تفسیره نکم بدن کری او تفسیره ویه یعنی ام کتن وقت که قیمت شوی کتابی رون کم بیه دره الکترون و فلان و بیوانی رو و دره گتشتی رو وطنیت کم بیه یعنی دمادو پرد کمونانه وقت دبی بحشت رو گوتن خیلی تو پوش کن کی میستکی يقول ما بنر درك ما دوره هي كيموني ند مجولو جيودانه كاكا ند مجولو چوبيتاني دو يعني وقت نو گرك الاوروبا بري ما دبن زوري دو ما كورد كير ما برچي ما كورد كير
تو یکی تینی جوینی که والله جو که من فدیکر 4-5 حزک ما کردی لو جیگ نوکو ایسا ایرو سبادو دکتر کامیرون که جوینی خلور چه والله 6 حزب اجتماع شکل بی نوبری 3 ملیون 40 ملیون تبی و روکو یک شب خلق بوشه هنه جبو تقریبه و تبین هنه جوزی مخلو تطلع ببین باش ما ام الفيدري نشارن قراوستن تفولوجي سر خيري ببيروز بدركتنا فرتوكي تب حمو زحمتي ودجواريه جوهنه وبهيفين جي جو بكين دستي وان خواندوان يان جوان ليكولينرين جو يعني الفرهنگا كردي عربي دقرن وبهيفيا جو بشي عربي كردي جي دمك نزيك دركب ودرنگ نمينه قالك سباس بو هاتنا تايا برنامه دماما قديا جبو في جاري امي شخوا جارن دنجي هفدو بن قالك سباس بو هاتنا اجي سباس دكم واتفا و برنامه داري دي بلكي داري اول امرنا المافا ازي في ذكم هيفيا ماجي اول قالك سباس نفن امرن داري دي باش قالك سباس داري كمين امشون جام امي في ذيك المافا بري داري دن قديا قالك سباس بو وجه تماشفان هجا حتى برنامج كدنهم من خير وخشيه ده بخاطري